turashima Imana yo mu ijuru itugiriye neza tukaba tugeze kuri uyu munsi w'ibi birori bya pasiteri. Imana ikaba yaduteguriye no munsi twebwe tutari tuzi ko twaba turiho kuri uyu munsi. Ijambo ry'Imana riza rivuga ngo mu byiza no mu bibi tuzadushima Imana. Biragoye muri uyu mwanya kuvuga ngo Imana ishimwe, ariko tugomba kuyiheza icyubahiro kuko ariko iba yabonye izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ko yabanye naje muri iki kibazo cyo kugwaza pasiteri, tukabigendamo neza. Imana ibana natwe, mbona ukuboko kw'Imana. Nabonye Imana mu buryo butandukanye ntubona kuko mvuga muri ubu burwayi bwiwe nahigiye isomo rikomeye kandi mpakura ikintu gikomeye. Simvuga amagambo menshi, ariko ndashima Imana nubwo umubiri nyine uzunanirana abantu bagacika intege, ariko nari navuze ngo ntabwo nacika intege kubera ko pasiteri yatunganyije ubugingo bwiwe akaba yagiye mu ijuru. Imana ishimwe. Yaragwaye ndamugwaza kandi yarahagize igihe kirekire agwaye. Uko kwari ukwezi kwa gatandatu yaragiye gutangira kuno kwa kane, ariko nukuri ikintu nshimira Imana muri ubwo burwayi bwiwe, Imana yangiriye neza. Ntiyariwe yageza abyuka mu gitondo nkabaza ngo se karumva ameze gute, akambwira ngo ni muzima, akambwira ngo nta kibazo. Sinzi yarantangaje ukuntu yarateye. Imana yari yaraduhisha urupfu rwiwe. Imana yaduhisha urupfu rwiwe. Imana kujya ni umukozi w'umuhanga. Jewe nagwaye akigwaye aba ari jewe ugwara ndamugwara ibyo ntarinzi. Ndagwara akigwaye, ariko bamaze kumbwira ejo bundi ko apfuye numva ndakize. Nama numva ndakomeye. Mbese hari nari ndimwo ukuntu yaragwaye n'igihe yararembye numva ndakomeye. Ariko ndashima Imana y'umujiri yamugiriye neza. Muri uriya burwayi yagwaye amezi 5 yose nta buribwe yagize. Narivuze ngo Imana ni umukozi w'umuhanga. Iyo aje kuribwa sinzi uko mba naritwaye muri iyo nzu, ariko yageze ambwira ngo ameze neza, nkamaja muri za gahunda zanje zose ngakora ibyo nkora, kandi yageze ambohora mu bintu byose. Nkama ngenda nubwo no kwinjira mu nzu saa 4 kuko atageze aribwa, ngapfa gusiga gusa natunganyije mbanzi ngo ndamusanga kuko nta buribwe yagiraga. Rero ndashima Imana yankoreye icyo kintu. Mbese sinakuka umutima nyine, kandi nageze ngenda ngatekereza ngo suku yoribwa, akambwira ngo arariwe byogenda gute. Ariko Imana yo mu ijuru iduhisha urupfu rwiwe, ikatubwira ngo azakira. Naje kuvuga ngo Imana ni Imana. Hari igihe umuntu asenga Imana, Imana ikakubwira ngo izakiza umuntu, ukagira ngo ni ugukira. Je nageze nsenga mvuga ngo Imana izamwongerera iminsi yo kubaho, kandi Imana yamiceceka iratwihorera kandi nawe arabimpisha. Nubwo wenda yari yarabibonye, ariko nageze mbona ko hari ikintu yageze ampisha. Akama mpisha yarinze agera ku munota wo gupfa. Ejo numvishije abandi babivuga hano numva ndatangaye. Bari ko binjiramo ngo akabavugisha baje gusohoka akarira, ariko nje yampisha amarira yiwe. Kandi naje ndavuga ngo ico kintu sinzakimwereka, nzakomeza mubwire ko azakira. Naje ndavandihangana, nageza numva byanze nkikomeza nkavuga ngo se nubwo arembye sinamubwira ko agiye gupfa kuko nawe nageza mbona yabimpisha. Ndashima Imana y'umujiri yamugiriye neza. Tiyaribwa muri ubwo burwayi yagwaye amezi. Imana ishimwe. Habaye kuwa gatanu w'icyumweru gishize
arara ari muzima. Haje kuba nko mu masaha 7 nari nazindutse ku ikorari nja muri za gahunda zanje zose, ndaza ninjire mu nzu ko mu masaha 7 narinjiye gutya araho nari mvuye hari umoja arambwira ngo abana barambwira ngo ngwise ngo kararibwa. Ndinjira mu cyumba arambwira ngo kararibwa mu nda, ndikanga ariko sinako ntekereza ko yopfa. Na gatanu twirirwa aho ngaho aribwa, ariko ndashima Imana yo mu ijuru yambereye Imana, sinzi ko mbatindira. Ndashima Imana yo mu ijuru yambereye Imana, kuko navuze ngo nzayishima uko biri kose, Imana nimfasha nzashima Imana yo mu ijuru. Yaragwaye kuwa gatanu, Imana yari yarampaye abatabazi. Nagaza mvuga ngo suko kabona ubukewa, kavuga ngo suko bizagenda gute, nziyambaza nde, nzabwira nde. Abantu nyine kandi abantu barahari benshi, ariko nabonye Imana. Ijambo ry'Imana ry'abantu tuzabona Imana uko gutya yamiza ari Imana. Imana iziza mu shusho y'abantu. Umuntu akaza ukagira ngo ni umuntu, naho ni Imana, ni marayika Imana akoherereje. Ndashimira Pamudogo wa Mutware yambereye umutabazi muri iki kibazo ndabona kuko mvuga. Kuva yatangira kugwara yaraje amuba hafi akamujana ku bitaro, kuko akora mu bintu nyine by'ibitaro. Akamwereka ahantu yaje kwipimisha, akamufatira imodoka. Yari yaracitse intege kandi ataribwa, ariko nyine nta mbaraga afite. Nagira icyo yifuza kuja ku bitaro hose akamurangira, akamutegera imodoka akamujana ku bitaro, agasaka akamugarura. Ibyo nje sinari kubishobora. Nagaza namasigara nicaye mu nzu gusa, nkaza ngoma kumaza kuri telefone, se babakiriye bimeze gute. Nagira cyane mugoroba nkabona aramugaruye, sinabona uko mbivuga. Naravuze ngo nzamushimira wenda nyine mu mashimwe, ariko Imana mu ijuru niko yabibonye. Nicyo cyambabaje, ndababara cyane, ariko Imana mu ijuru izamuhemba kuza yankoreye. Ndashimira na Mugisha bambaye hafi. Hari igihe yageze aribwa, ubwo mbahamagara Mugisha kanshakira n'abasenga, kandi bikamufasha akarara neza. Rero kuri ibyo byose sinovuga, abantu bantabaye ni benshi. Imana yo mu ijuru, umuntu wese ngize ngo mvuge ngo runaka na runaka, nagusiga kandi nawe warambaye hafi kandi ukamfasha, kandi uko buri muntu wese arabizi icyo yakoze. Sinovuga ngo abantu bose baransuye, kandi umuntu azi icyo yakoze. Rero mwese wangiriye neza, taca namwitura, Imana yo mu ijuru aheze umugisha. Ikindi habe kuwa gatandatu arakomeza kugwara cyane, akomeza kugwara. Nta muntu nabibwiye kuko byarandenze, kuko ntageza mbyitega ko yogera muri iyo hari, kandi nawe yarafashwe atangira kuribwa, aravuga ngo yarazi ko yogera muri uwo mwanya. Ntabwo twari tuzi ko icyo kintu, mbese Imana yari yaraduhishe urupfu rwiwe. Habe kuwa gatandatu mbona ibintu byakomeye, kuko atageza aribwa. Ndavuga ngo reka mpamagara abantu. Nta muntu nahamagaye. Umuntu nabashe guhamagara ni Papa Joy Sabwinka, niwe nahamagaye kuwa gatandatu. Yakomeje kuribwa, ari haraye neza kuwa gatanu, yamarara neza buraca. Ndamuhamagara ndamubwira ngo umuntu yakomeje kuba nabi, sinariko mbasha ndango no kureba kuri telefone. Araza tugwana urwo rugamba ijoro ryose ryo kuwa gatandatu dufata, tubona Imana idukeshereje iryo joro. Rero Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Ikindi ndashimira famiye. Bimaze kugenda gutyo,
maze kubona ko nyine yariwe nyine ndashimira famiye yambaye hafi. Imana yamwijira baheza umugisha. Famiye yaraje ari abagidurayi, ari abahehe, ari abahakayore, bose buzura mu nzu banyitaho. Mana sinovuga ibintu bakoze, Imana yamwijira baheza umugisha. Noneho byamaze kugenda gutyo, baraza baramufata bamujana ku bitaro, bakora ibintu. Famiye ni nziza, mwese aho muri famiye yacu y'abanyabyinshi, umuryango ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu cyiza, ni ukuri. Kandi sinzi umuryango wacu w'abanyabyinshi ni abantu bakundana, sinzi nimba n'indi miryango ariko imeze. Banyeretse ubumwe buteye ubwoba, kandi nawe nicyo kintu yageze ambwira, yagiye no gupfa arabimbwira cyane. Baraje bamutwara ku bitaro bagatsimburana, aho ngaho yari ageze njewe ntaco nari gukora, bagatora bamwirirwaho n'abamuraraho, baramugwaza kugeza kuri uriya munota yarangije bari kumwe nawe. Kandi jewe byageze muri uwo mwanya ncika intege cyane, sinzi hari nari ndimwo, ariko sinagaza nibwira ko nako namamvango habe n'ubwo apfa Imana yo mwijuru iramuzura. Ariko Imana yo mwijuru yaturushije amaboko, iramukundira mujana, kuko natwe twari tukimukeneye. Rero famiye Imana yo mwijuru bagirire neza, jewe ntaco nabaheza. Mu rupfu rwiwe nabonye Imana ibyo byose yagiye gupfa. Habaye kuwa gatatu turi mu bitaro aremvye, nibwo twamukuye mu bitaro, makuru barayababwiye, nibwo twamukuye mu bitaro tumwimura tumujana mu bindi. Ku mugoroba nageze nza kumusura ku manywa nkahirirwa, naje gutaha akambwira ngo nintahe ngo nta kibazo, akama yanga kubinyereka, akamambwira ngo taha nta kibazo ngo meze neza, kandi mbona ameze nabi. Naje nkama nkomera, kama mvuga ngo ndamusangaho mu gitondo. Bamaze bataramusohora tumujana, twari kumwe na Sebatware, arambwira ngo se ko ndibuka ko ari amatariki yo kwishura inzu. Mu by'ukuri nyarikombwira Sebatware icyo kintu ntabwo sinyari nzi nuko bazabagira. Iyo atanabimbwira wenda sinari kumenya ngo wenda ni gute bazabishura inzu. Andangira inamba, twari duhagaranye na Sebatware, arambwira ngo ndebe ngo ku muryango ngo inamba zihaba ngo nzipotore ngo ejo nzozizane ngo twishure inzu. Jewe nta kintu na kimwe sinari nzi ngo azayishura biciye he. Yari yarankoreye ikintu kuva tubanye, jewe yageze mfata nkuko k'umwana, sinzi ukuntu jewe yari ameze. Yageze mfata nkuko k'umwana akambohora mu bintu byose, nta kintu na kimwe yambangamiyemo. Imana yo mwijuru muheze umugisha. Nuko arambwira ngo amatariki y'inzu yageze, ndagenda ndafotora niyo izo namba ndazimushira. Ariko yagiye nabi, nako mvuga ngo sinzi uko dusanga yaramutse. Baragenda, Papa Dani ndamushimiye, iyo umuntu ari aha ngaha ko n'inshingano zabo nyine n'umuryango bagomba kubikora. Yararusha cyane kandi nawe yaragwaye, ariko yanze kumuva iruhande, aramujana mu bitaro. Ndavuga ngo ubwo bajanye ndataha, ariko natashe nacitse intege cyane. Ndavuga ngo Imana nifasha ngasanga kirimo umwuka, ndashima Imana. Nuko buce mu gitondo turagenda muri ibyo bitaro yari yimukiyeho, dushike muheza telefone, akomeza arambwira ngo nije muri M-Pesa nyereka ukuntu bishura inzu wenyine, ariko nanirwa gufata telefone, ariko havuga yarinze apfa akihavuga twishura inzu. Ndavuga ngo aracakomeye, nirirwa aho ngaho bwire ndataha. Se natashe
nuko twirirwa ndataha uciye mu gitondo narajyanye nijoro ngira ubwoba ngire ucya nari nsinziriye ndarota ngo mbona ngiye kumusura mu bitaro shike mbona ahagaze ahantu ariko ngo mbona arahagaze yakize mbona arahagaze ahantu ngo ntarinjira mu bitaro ndamuhase noneho wo niwe uhagaze gutyo ngo arambwira ngo yakize ariko nkabona yambaye amahuzu asa n'ay'abasirikare hahagaze umuntu afite akagare imbere yiwe mare mbona arahagaze wa muntu aramujana ku kagare ndamukurikira arambwira ngo singende ngo ngere mu bitaro ngo tubwire abaganga ko yavuye mu bitaro ndamubwira ati rwose naje nta kibazo hoje tugenda pandota ariko ngira ndamukurikira turagenda ariko ngira cyo mbona aransize n'akagare mbona ibo baciye ahantu baciye njewe nanirwa kwaca mbona jewe ntibukiye nk'ahantu ndavanse kwa ahantu ndahikura gute nanirwa kuva aho hantu narindi ariko ngira cyo mbona abantu babiri baraje bamfashe ukuboko barahankura mbona aransize nuko namanicura sinamenye ko bigenze abe mu gitondo namangira ubwoba namba abana bakuru bari bamubonye tereka njane n'aba batoya nabo bamurebe naragiye nshike mu bitaro ariko nyine navuye hano sinarinzi nuko yanatengeneje n'abapasiteri mutima ukambwira ngo ngende mubwire twihana ni byiza cyane ku mukirisitu ndagenda nshike mu bitaro icyo kintu ubwo butwari yarabundusha rwose yagezaho akantu abantu babana mu zabe nubwo twomereshanya nabi gutya akantu yabona gusa narakaye akambwira ngo nimubabarire yaragira ubwo butwari kundenza akavuga ntanga nkiyambitekereza nkumva kera arabimbwiye rero ubwo butwari yarabwira Imana mu ijuru muheze umugisha nuko nshike mu bitaro gutya ntarabimubwira yama antangara arirega mbwira ibintu byose arambwira ngo nimubabarire ariko yamubwira ngo singire ikibazo ngo azataha nkuko arabona ko azava hano agataha ngo akaja mu rugo nuko namangira icyizere ati wenda azataha aje mu rugo nuko akomeza kumbwira ibintu byose ikintu yambwiye arambwira ngo nza ndeba abana arambwira ngo nza ndeba abana ngo nza ntaha kare numva ko aransezera ndavanga uku nguku umuntu ntawe ukiriho aransezera arambwira ngo nza niga kubana n'abandi bose amahoro nuko yarangije kumbwira gutyo turicara tuganira akanya gatoya ndataha rero ngize ngo mvuge notinda rero ndashima Imana yo mu ijuru n'ukuri yamuhaye gutunganya ubugingo bwiwe icyo ndashidikanya neza inzi yuko yagiye mu ijuru nubwo ducitse intege tubabaye ariko tuzamusanga kandi Imana yo mu ijuru imuheze iruhuko ridashira n'umuzuko w'abera.